Hey guys, makover ko sa birthday subong. So, bantaye! Bantaye! Okay guys, so wala po pa siguro na hambal sa inyo before, no? Pero I am accepting photo and video coverage. Okay? Amo siya akong sideline. Photography, I am a part-time photographer. Kuno. May nabala na sa photography actually. But people are paying me. So makadto ko subong sa L. Fisher Hotel sa Bacolod. Kay dito ang venue. Okay, kabantaye, so aron kita subong sa Bacolod and damo-damo gid subong sang tawo, gutok-gutok gid diyan, no? Pero safe mong gyapon, may aring mga PNP to secure the area kag wala signal. Actually wala signal, hindi man ta internet, no? Wala signal. Okay, so I guess lakton ko na lang guro pa L. Fisher para makalabot na ko to on time. Actually it's still early. It's 2:28. I have more than 1 hour. Okay, so mga kabante, tamagali ka itong L. Fisher, no? Halin dito sa Central Market or sa downtown, no? So lain ang gina-imagine kuya. Kuya, walking distance lang. So mabantay na natin sa Mandalagan. Rin ako actually sa lapit sa 888. Arin ako sa 888 lapit. And arin pa ako sa Arin Jollibee man. So, mabantay na lang ako di Mandalagan, pagkat sa L. Fisher. Bantay Okay, mga kabantay, arin na kita sa L. Fisher. And it's 2:42 in the afternoon. So, I'm still early for more than an hour. Okay? So, mga kabantay, may share ko sa inyo, ha? While I was riding the jeepney, may nag-uwit sa ako, no? Isa siya kuno ka followers ng ato niya channel sa Bantay, no? Actually, she's a kid, okay? So, nalipat mo ko na, nagulpihan. So, wala ko nakapreparar. Nalipat ko mag-asing iyang name. Taga Newton Hison siya. Taga Newton Hison Elementary School. So, Inday. Nalipat ko gina mag-asang name mo. Kaya doon nahuya mo ko. Hindi ko binaanad, no? So, sa taga Newton Hison, kung sino ka man, comment ka lang sa ini nga video. Kung malantaw mo ni, comment ka lang kay para ma-greet ka na kon sa next nga video naton diri sa Bantay. Okay, so Bantay. Okay, so we are now inside the L. Fisher Hotel. So I'm just lowering my voice because it's so quiet here. Okay. Okay mga kabantay, siya ning organizer / MC. Yeah. Karon sa birthday party. Okay, so mga kabantay, ara na aton nga celebrant, pina-check niya ang mga some of the details karon sa iyang birthday party. So si Ma'am Bebsi medyo busy na. Ako actually nakakuha na ako sa mga details ng mga picture diri sa venue. So we are allowed to post this online. Pakita ko sa inyo later on ang mga event na ma-unfold sa 50th birthday ni Ma'am Susan. So, bantaye. Okay, sa mga kabantay, actually, si Ma'am Bebsi, ano man siya, no? Halin man siya sa DepEd Bago City. So, parehas kami. Pero siya sa division office siya nag-work. Ano to ganit position mo, Ma'am Bebs? Project Development Officer, Information Coordinator. Yan, amo na siya. Ako utility lang ko sa division ng Bago City. No. Okay, sa nang siya, no? Hindi halata nga stress siya. Beautiful ang gyapon, okay? So, bantay. Okay, tubang na ma'am. Smile. Okay. Turok sa camera. And then, wait lang ma'am, ready ah. Turn. Smile. Okay mga kabantay, bago lang dito tapos photoshoot sa kay Ma'am Susan. And mamahaw kami ko na For so many times already tonight, Sir Pao. Yeah. So mamahaw kami ko na Okay mga kabantay, it's 5:55 and we're still waiting for the guests to arrive. Okay, so bantaye.
Pakita ko sa inyo karon ang some of the video footages sa birthday ni Ma'am Susan. Bantaye! He will paint the light and shade, colors in the trees. He will climb the steepest hill, believe in what he sees. He will lay down on the ground beneath the old oak tree. He will sleep forever if you try to set him free. Sail on the wings of a cloud, where to, where nobody knows, and cry if you want them to see. Die every day to be free. You wanna know by now, love is the look in my eyes, love in the way you smile when you say, I wish you would stay. You're proud to wear the colors that you call your own. Be loud, speak out when you want the world to know. Be strong, hold the flame for everyone to see. Believe if you want to love. If you wanna love, wings of a cloud, nobody knows. Okay, sa mga kabantaye, we're done. It's very successful. No? Kasagad-sagad kay Ma'am Bebses, organizer sa birthday ni Ma'am Susan. So sa liwat, happy birthday, happy 50th birthday Ma'am Susan. So sa susunod kay episode ulit sang Bantaye! Bantaye!